Guys, biratangaje uburyo Speed mu buryo nawe atarazi yaje kugaragaza ikipe zari kugera kuri finali y'igikombe cy'isi ubwo yakoraga video y'indirimbo ye yari yakoreye igikombe cy'isi bita Champions. Iyi ngiyi mu ishutingwa ryayo hari amabendera abiri yagaragaye ibumoso ndetse irindi buryo. Ibumoso hari ibendera rya Espagne, iburyo hari ibendera rya Argentine. Ibi ngibi byagaragaje ko Aisho Speed asa nkaho yarazi uko uyu mukino uzarangira, nyamara abantu benshi bakomeje kubyibazaho mu gihe Aisho Speed we yari yavuze ibitandukanye n'ibyo, cyane ko mbere y'uko igikombe cy'isi gitangira yari yavuze prediction y'amakipe yabonaga azagera kuri finali. Yavuze ko yarebye imyaka myinshi football, imyaka igera ku 10 yose, arangije aravuga ngo Portugal na Argentine nizo zizagera ku gikombe cy'isi, hanyuma Cristiano Ronaldo uyu nguyu wihebewe na Aisho Speed agakina na Messi, bikaza kurangira ibingibi bidahuje, cyane ko ubungubu tuvugana Cristiano Ronaldo yaje kwitahira asezerewe. Gusa nubwo bimeze gutyo, iyi thumbnail ya Aisho Speed ikomeje kuvugisha abantu benshi bavuga se yaba yarabizi. Ibi ngibi rero bikomeje gutera urujijo, cyane ko abantu benshi bavuga ko ibi bintu bibera mu gikombe cy'isi aba ari ibintu baba barapanze, cyane ko n'uzatsinda baba basanzwe bamuzi, kabone nubwo baba bari gukina biba ari ibintu bapanze. Ese wowe urabyumva gute? Tubwire muri comment, wibuke gukora subscribe. Iyi ni Kigali Tares.